علیکم اکا حبلو یا بولگاه خوش اومدین نه باشه مرحمت با وطن ما و با ابیکت ما وطن شما هم هست خاک شما مهمون این مده حاضر هست اومدگی السلام علیکم تماشابینان عزیز اودیتور اکای حبیبالله ما قطعی اکای حبیبالله همه خانه در اسکول قبول کردیم که همکاری میکنیم یعنی که پارتنری میکنیم برای اونه که بسیارتر ماجرا یاردم برسه بله تونم پولشون ذخیره بله کنن هم سخرانی کنن هم پریم نجات کنن هم صاحب خانه شوند بله برای هم که حبلو حوزینه یک 20 روز پیش وطن رفته بود در تاجیکستان نک با گشت اومد برای اونه که هر یک ابیکت ما را بگرده قطعی ما ببینه و با چشم خودش که کار چه خیر رفته است ایجا اصلا ما هر ماه سیانکا میکنیم که حبلو دمی پرتیم که بچه‌ها در نشان تا که کارش چه خیر است برای هم نه خطی که حبلو 4 ابیکت دورم دمیجا با هم رخت همش فر میگردیم ما برای چی یک ابیکت دنا میگیریم ایش هم بگیم که با قید بگیریم که اگه ریسک کلانتر میشه وقتی در یک ابیکت میگیری پول مردم برای برگردوندن جواب گفتن ما حوز قطعی خود همین کار را کردیم که یک سامانی که مهاجرت مده میتونه نه تولکا مهاجرت همین وطن آدمای هستن مده میتن من سومی امورا کفالت میگیرم چه کفالت میگیرم همچون امانت میگیرم یعنی که خیر خدای نکنه بله کار بود نکنه خدای نکنه که خیر یگم چی شوه توی روز نشیده است هر ماه می چیز انالیز کردیم مثال ابیکت دیگرین بگیرم همه را پکریوت کرده بتونم خیر خود دیده که تو چکریا گفتم که نکنه ما نمیکنم ای کار برای اولا خطا میکنم که قرار زمین نگرفتن میخریدم چی را دیدیم نستم او مرده گوره نشیده همه چیز در تجربه نشید برای هم خیلی زمین کم پوسکا قیمتش بگیرم زاتو اووری نمیگیرم یا برگه اکا حبلو خوش اومدین یکم ابیکت ما که دایش 3 اتاج داره مکه حبلو یک اتاج و 3 اتاج 3 و 8 میگه این ایشتا 8 اتاج یا دای بلوک ای بلوک ب ایش در 3 اتاج ایش در 8 اتاج ابیکت ما لاوی رای کلونه که نصیب کنه خدا خیر را دیدی کدیسان اومدیسن 6 پلاس میشوا ایس همدانی سین خطلون یعنی کلوب راهی وحدت میگن انا می اونجا میبرم میپرسم روسیا بیجه یا بر دیگه بیام دو بر میشه برام خاطر کار گفتم اومدم خدمت مسکن خسته اومدم که سوال شما سوال جواب داد بتونم خلاص ایگا بله بله 7 بلوک یا بلوکش در اختیاری ما ایدا مثلا هم دوم ساز کن خاطر ما مقصد که ام رسمو که من پارت نیم در گروه هموندم خاموش یا بلوکش زنده ای ما که ما امر حق داریم تو را بفروشیم کفالتش به گردن ما یعنی که من خاطر دوم ساز کن معامله کردم هم بلوک را من میفروشم گرفتگیم ده مثال جوابداری ما برای چی میگیم مثال مردم در مرده گور ادوشی ما همین خدمت خدمت کردیم هم ماجرا ده همین کار ماجرا 16 سال ما کردیم ما همونجا کار سیاره کردیم به خدا ای تجربه میگم که خیلی آدم کمی دیدم که نسام دل باوری نداشتن که ما صاحب خانه میشن وقتی که یک کپیک جمع کردن همین سوم شوشید خیلی گفتم چی با میره با بسیارتر نکنیم این منوی مردم مهاجرت به خدا بعضیش خیلی برای زنگیر رفته باشه بعضیش برای خانه رفته است بعضیش برای همین زندگی یا چی پیش برای بردن زنگیر رفته باشه خانه را بخره همون شب روز زنگیرش بفروشه برای 100% با امر خدا بعضی میگن که ما در ای خوجندیم ما ای بدخشانیم ای کلوبیم فرقش چیه که جایی بله پول در بین زمین در تای آفتاب و باران و آب یکم جا گم نمیشه که نمیدزش بله یک سیگار که قبلا گفتم که برای درون دوشنبه گفتیم خرج مون بیست خوی زندگی که نخوی برای درون دوشنبه گفتم که قبلا درون دوشنبه در ما ابیکس سکور میگیریم با هم وقتا میشه یک چیز یک چیز که قبلا که درون دوشنبه قیمت تره 4 سال بچه‌ها میگیرن دیگه گشته فروخته نمیتونن کم تلقی نه اینا مثلا از برای خط که حبلا در درون دوشنبه یک خونه بخریم هیچ نداره 60 70 هزار دلار در کار هیچ نبودگی ده 1.5 هزار دلاری پریمیر نسری کوادراتش بله انا برای اینجا خونه خریدم 30 هزار دلار گروه بگن 35 هزار دلار در کار میخریش خونه میخری نه که یک چیزای همه که 35 هزار دلار میخریم ای تجربه کاریم همین یک ساله هیچ نتا 7000 دلار درآمد میته نیکوز در دوشنبه بیوبرین خونه بخریم 4 سالش در نکردی چیزی میگو بگو نه 4 سالش در نکردی که دام تیار شد انا یک چیز سببش در چیه میره سببش در یکی لکاتسیا یعنی که درون شهر ساختمانش آسان نیست اونجا قینتره بعد دامای بلند اوشونه میشه دولگا دیمش که پاورت لینینگراد چی مداینا خوبی آورده است که 2 سال دا بود میشه آدم همین کدیس هم تجربه کردم 2 سال دا دام بود میشه با همینجا آباد شدیسه اینجا شهر درو میسازه که دوما یک قد سوختیشن تو همین راه دو طرفه همین خیلی میشه ولی باز من بعضی آدم میگه نیا کده در همونجا آبیگ میگیرین بعضی آدم میگه که سورد ابیگ میساره گرده دام ساز کنم پرندگان میکنم مردا گوری یک سایده که حبلا
اونجا دم میکنیم نمیگیم دیرتر نکیالی وقت یعنی که رستن اونجا ای شهر دورتر یاخی اونجا دم مردم حصار دم میفروشی مردم ریگرده ایجا باشه مردم ایجا لبوی کرد مثال بچه‌ت میخونه دوشنبه یک قدم راه اینا دونیم سامان دادی برفتی 5 ماه شد اینجا میره درون دوشنبه دیدم 46 بود چند رفت 46 میره 45 میره 41 میره و 20 میره و اتوبوس اینجا یعنی که مرشد بس پرابلم ایو برای هم خیلی مثلا فرزندی که بخونه همین جمع زندگی کنه نه مشکلش رفت مکتب خوندم یعنی گودک نیست که استودنت دیگه آخر کلانش است اگه برای گودکاش اینجا مکتب صدیق همش هست این یگان پرابلم نیست و بعضی سوالا میشه که حبلو اینجا که بگن که سویت اوشکو ای برادرها حوض شهر او شهر پیشینه نیست حوض اینا ببرو بیرون در کالیدوسور سیونکا میکنم نشون میتونم نصیب باشه پول کانالیزاسیون ناو سیمی ناو скважи нав ҳа бача дом 18 этажа шидесане ира бин риад домои 18 этажа и даже ақлӣ нест ки бугӯи ҳамиҷа бесветӣ ё беканализатсия зиндагӣ мекунад я бурга якчам комментария дар навишта буд ки ӯ домо канализатсия надоранд гуфтум рост ай 18 метр дар салафан чӣ мекунӣ мепартоқ и бачаи ақлӣ нест ба худо ки 18 этажа уже яъне ки пешравӣ шидеса гапо пешравӣ шидеса як димаш ки и одамое ки и плана каштан и проекта каштан бо ақлшо мегирад пешаки аввало канализатсияша фикр кунанд ҷои мусорша фикр кунанд ҷои обша мактаби садиқша не ки шидес аст ака ҳабло ҳамин ободӣ шидес аст шуро хайна объекта диди гармае ки чишмо дар мекунад тоҷикистон гарма ака саломат мерем дига объектора як тез бибинем иш ҳам хи мебинем у дигариоша кладкаша хелаш буд шуда дига қариб медроем комната ушта мебинем ҳо рафтем ассалому алайкум як борига мардам ина мо омадем объекти дуюм мондадаи объект дуюм 7 блок мешава 7 блок мешава ина алҳамдулилло ду блоки аввалаш кладкаҳош уже буд шуданд одамое ки дар сеюм чорум панҷум то ҳаштума доранд ҳама одамо уже дурноча шикатур кезанд уже шикатур кадеса хай гуфти ҳам гапзона коз кран ҳаст чи ҳаст аймо ҳисоб мардум сменча банд мебурад чизша мебурад чорнавои мо мегӯем электрикӣ сантехникӣ шикатур кадес аст мардум уже пешаш не ки ҳамин блокҳоро ба амри худо то моҳи феврала строител бояд буд кунад дар трезаша бизанад то моҳи феврала ба фасадша мезанад не ки яъне ки дар трезакша ки зад значит иҷозата ки دروندا مقصد کاسمتیک ریمون قدم بگیره. این دیم ابیک مناکه حبلو. باز نصیب باشه این نه 3 متر در کلاد کش رفته است. خیش 1 متر در کلاد کش. اون آوش 8 متر در اون کلاد کش. مقصد که ایورا حسابی که بگیم امی آدمی که برای زندگی بکاکوا باز میتونه که بگیره ریمون چه سر کنه. نه یوشا. امیوشا اوش میتونه iş tomoy fevral pol kladkaşa bun mekna mes pora kay dar trezaj una už je buçta atkoso şuna nanga ka atkoso trezor azesan trezorşa bu skora çasmundan sarkna o xana dim abiga ka hablo ki misol har mo bu ami abiektora mo miamam xesiyon kakam ami zapsa dayo çubigran tamoşabinon ami bu ya muhpas diga bu video meşava mebinen ki çan rezultat bale hozina misol ami 3 metaja dayo çubigran una uça dayo çubigran xay kamerada malum ay ko mo diga vaqti xiddat mepartiyem bu mepartiy da grupot bu hami raqsa mepartiyem ki mardak bu bina kor chixi raftesa misol oz nasib bosha abek sem bo merim katlavan doram katlavanam nishon metem katlavan öz now I know sar now I know bor bisyor roz gamodam katlavan meparsan akina oli video nakada budum yagum bora khati khiddat yakam bora meram video mekunam bora chiqrisha kandanda to nakanan monna mekinem roz video نمیوشم همی خیلی کدگیم کندن از سر کندن با ویدیو یه جور خطی اکر باید کار سر میکردیم دومساز گفتن که همی اکسکواتر که موندی کندیم بعد مییم شرخنامه رو میبندیم برای که اکر شتا شخور دیم در زندگی برام خود تو نکنم و نمیکنیم خوز میریم کتلوان نشون بکنیم انشالله دوستوی عزیز این کوچه که شما دیده استین در این احوال بعد از یک مدت کوتاه میبینید که آباد شد این یکم تجربه بسیارش مغازینو میشوه اینا پشت در اینجا میشوه صدیق مکتب میشه و کمتر پس امی پشتی دوم следующий میشوه مسجد یعنی همه چی شاگوی доступно است و چخیلی که یکی زایدلولا شما نشون داد هی نو объект уже кладкаш то болора бромадагӣ ина ёш то 3 метажа ва як объект дигар нишон додем ки дар уҷа ҳозир фақат нав монолитиш буд ва ина пишти шумо дар ҳозир фақат котлованаш ҳаста мисол чанд намуд объектҳо ҳаста вобаста аз хоҳиши шумо мо метавонем ки шумо дар пешниҳод кунем ҳамаи намуди объектҳоро чи аз котлован мехоҳем чи хонаи тайёр мехоҳем боз бо хатаки зайдло рафтестем я объекти дигаршон дар уҷа тамом шуда як кладка ҳамаш 100% шуда фақат мехарим метавонем зиндагӣ мекунем тамом агар ягон саволое дар сари шумо пайдо шуд дар вақти гапзании мо
метавонед ки дар рақамҳои дар рӯи экрани дастагӣ муроҷиат кунед ва ҳамчунин силка аст описании видеода дар оҷа силкаи телеграм аст ки мо ҳар вақт хабарҳо информатсияҳо оиди пешравиҳо видеоҳои нав результатҳои корҳо дар он телеграм парафтан мегирем ҳар вақт шумо хабардор шудан мегиред. барои ҳамин дӯстои азиз ягон савол бошад нависен, агар ки не дар силкаи телеграм дар омода обуна шавем штоби в курси бошем постоянно. як чизи дигар фаромӯш накунед дӯстои азиз, қатъи амакаи Заидулло мо масалан шумо дар хона ҳамира фурӯхтем то на ба ҳамин қатъи мо дигар гум шидем хали гап нестай то ҳамин хона тайёр шиданаш то таrizа қулф ки ҳамаи чизаш маҳкам шидаву ба документатсия ба ҳамаш ҳатто метавонем ёрдам кунем шуморо барои ремонт карданаш. фарқ дорад шумо дар Америкаен, дар Англияен, дар Россияен, дар ҷое ки набошен. Шумо қатъи мо ҳама вақт дар связ бошен. Хонаи шумо то ремонт, таъмир ба ҳамаи чизаш қатъи ёрдам мекунем. Дар ҳамаи этапаш қатъи шумо дар связ ҳастем хулосаи гап. Алейкум мардум я борига ина мо қатъи ака ҳабибло умадем объектему ки котлован аст. Мардум ай котлована мепурсад барои чи котлован ҳозир гирифтем нав ина гирифтем ростика барои оне ки хай на ҳамара зурш мераса аю доме ки уже бигем хест аст барои ки ҳами котлован ҳозир котлован да як нархай як этаж бихеза дига мешава бо як этаж бихеза ҳами тобучан шаи шинаша 7,5-8,000 сомон мешава. ҳамира мисол хестан мегирад да нарх хестан мегирад барои ҳамуқа касе ки на ай котлован мисол пулаш камтар ай мега ака мехоҳам соҳиби хунашам не ки як чизшан бигум ака ҳабло ки мо ҳамин домсозкуное ки кор мекунем ё камтар хай коршо ки хубтар ки аст ай 50% кам наметаҳам яъне ки 50% барои хунар агар биган айхид кунем бояд ним шабут ака ҳабло агар бига ки не хай нимша надорам ман ҳар моҳ 10,000 рубл метунам ё 20,000 рубл метунам ё 2,000 сомон метунам ура квадрат метем ҷура ба номашо яъне ки то аму вақтера ки ҳамун пулаш қади 50% шавада ақаллан 50% дар номаша кунем ҳадафи ҳамун мардум соҳиби хона шидана ҳадафи мо соҳиби хона кардана ба ҳам рехта дар байн гуфти ҳамун гапзона акай ҳабло самеглавне ки мо ҳар моҳ ҳамин хелмиен сёнка мекунем мепартем ки яъне ки страх меганам тарсе ки мардум дорам шоло ба ҳам результат нашава ҳамини гуфти гапзона мардака пулаш наметум дига аз санавӣ чӣ мекунем мо гуфтаги шумо зам то што додем мереза бо метем мереза метем нареза наметем ҷура ин ай котлован боз ба ҳам рехдо мерем уҷа я блоки га дорам ки полни бигем кладкаш бучдагай ҳо бо ушта ба ҳам рехдо сёнка мекунем давошам не вошта ака ҳаблои хелайда хунои ки уже одам мегирад барои зиндагӣ каданаш уже полни тайёр аст саломат бошен хавоз мерем бо домид гаримо гармае ки хайна я ачки ёфтум аз раҳмат ака агар ин чашмон даркеста буд ин ай доме ки ҳозир шумо дидесен кладкаш полни буд шидагай камтар маълумот як дар бораи дом шумо идом 12-ам 13-ам 14-ам этажда дорем поёнода надорем дига ака ҳабло барои мардум барои зиндагӣ уҷа харидастшон идомда уҷа мо одамои да метавонем дода ки бигиранд зиндагӣ кунанд ё ки ремонт кунанд буфурӯшанд ин мақсад пулаш иқаиқа ҳар моҳ бутим намешавад не намешавад ида сраза мехари ҳо ремонт мекунӣ ё зиндагӣ мекунӣ ҳо иш уҷа барое ки бучдагиай да дом зуриш чӣ ки гирду атрофаш уҷа мардум зиндагӣ кардесан я бор як фоиз уҷа зиндагӣ доранд 100% ин ай блокам и блокам уна блокода задагӣ трезор кайсанеро бовардагӣ уна марда курпачоша берун на кашолкас ма ҳаста ко зиндагӣ доранд беҳтарин 100% не иншолло ки дом уже буда ҳам паворти Ленинграда ай объектомон камтар усунтар во акра кучаи ҳоҷиён меган уҷара уҷай и аи парай бигем ҳама объектое ки мо нишон додем котлованшам нишон додем бале ва дар 2 этаж кладка рафтестай дар 8 кладка рафтестай бо ин аи тайёршам ҳамаш дар ҳами як территория ана бале ҳамаш ҳам паворти Ленинграда бале ҳамаш паворти Ленинград фаҳмо хай бо чӣ чизо аст ки бояд мардум да расонем ака мардум да ҳамин шаба расонем ки ба амри худо ки ҳам паворати Ленинграда ҳамин рай калоне ки ҳоз шидеса 6 полоса шиде хай як тарафча хел дидуче симент чарехтесан то сентябра ҳамин раҳ шава ҳамтари ободонӣ ҳамиҷа шидеса ҳамиҷа ҳам нархи душанбе мешава яъне ки марда гори як сайда ми хирсан нестам ки иҷа қимат мешава ман мехоҳам бигӯям мардум да ки бале мақсади гап ман ҳамин ки ду тангае дорем ҷамъ кунен я илоҷ кунен соҳиби хунашен соҳиби як даромад шен ки хайм вазъияти расера ака ҳабло хуто аймада нақтар медонем дидесте ҳар рӯз депортатсия шидеса як хида муҳоҷират бимина омадам хай 2 сол шида алҳамду дар ватанам не ки мехоҳам ки як зарраам бошад ман даку ба худо қасами хел мегӯям да ака ҳабло ҳамаро ёрдам кар наметавонам
این کسی بدگه خواهد خودش میره. یکم دیمش که خداوند اگر نخواهد دست من هیچ نمیاد این گپشم درست. نه که حرکت میکنم تا حد امکان تا وقتم رسانه مهنت میکنم با این خود تمبول قدیم پارتنر شده یا جا شده شلو که قسم من که با بسیارتر یاردم صدای ما همی از سال شلو. 2016 و این مردم داریم. با امر خدا هر چه روح و بنه هر واسطه چند تا تونستیم یادم کردیم و این شلو. ایده که برام دیگه возможности است که مثال شلو. نه هر کس شما میگه بیا که پول یک کوادرات تا یک کوادرات تیم دا بله بله امکانیت بعضی پیدا وقت شد میگنم وقتی که حدلو میگنم بعضی وقت میگن که بچه یک دو سه صحبت دیو نمیشه میگنی 50 سوم 100 سوم ها یک کوادرات میگم که حد سایده همه کار نمیدونم چی وقتی تو چند میکنم قوام زیاد میشود بله بله میسیه داره ما همین روز الحمدلله مرا بعضی بلوگرها هستن خیلی با سه چهار تا منیجر دارن ها 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 نمیشه وایرا یافته من لوبوی وقت مینویسن جواب میدیم ده خونگیام خش تا رفیق و بله، دو بله. هم میگن تو فقط جواب میدی ده خیلی دیوونه میشه سایده. میگن ده نو امیلا انتخاب کردیم من فقط شا- خیلی میبینن کسی مرا یکم سوال تو اوید چیزی که نباشه من جوابش میدیم ده وقت با امر خدا چی بنه برام خاطر باین شما داریم همین امکانیت دسر مونو اومده قطعه کای زیدالله همین دامسازا را پدرشون رحمت کنه روزشی در فکر روی ما قطعی ما همکاری کردیستن که ما ابیکتای هم میاد شما فروشیم ده یا شما وقت ندارن یا شما ساختمان قطعی بندن و بعد فروختن هم که حبلو خیلیده خودت هم قید کردی درست او ابیکت هم ما نه اینکه توکم میفروشیم ما تو دکمیتو گرفتن همون درون خانه در اومدن زندگی کردنش قطعی شونه یعنی که همین بین خدا نشونه تا یگم اینوای شوا همونجا ما هستیم یگم مایده خیلی که خونه را فروختیم دیگه دست میدن نه تنگا کار کردیم پناه به خدا مثال ده نه لوبوی همین میلیچوف که کارش دکی یک بگیم با سانتیمترش بگنش کم شد ما میایم قطعیش صبح ساعت چه میکنیم جو بجا چکنیم بهترین دکمیتوش قطعی ده مثال تو همین اوکی گفته دست آه صد فاید شلو با هم بخدم تو دکومنت کنی و با همش خیلی شانس خیلی امکانیت من فکر نمیکنم که اونجا دیگه باشه اگر باشه ما بخرسن بله بله شلو چی بنده که اگر که نباشه مرامت همکاری کنین بله با چی خیلی گفتیم در پایان تلگرام کانال هست که اونجا در هر دفعه اگم اکا بیسو میگردم بیسو میام میبینم اگم ویدیو کدام پاتن حبیب الله نه خیش گفتم من داشو پاستان میگیریم پاستا یعنی با شلو نه اینجا همه هر ما استابیل نخدت ویدیو میپارتیم که پارت باید شلو تلگرام باشین که نتیجه را ببینین ان شاء الله پرودویژن را ببینین الان میگم سلامت باشین